Šta se desilo sa Aleksandrom Vučićem? On je prvi poklekao i stupio u kontakt sa zapadnjacima. Prvi je bio James Lyon, šef međunarodne krizne grupe, a on mu je uspostavio kontakt sa Mortonom Abramovicem. Međutim, sastade se on sa Mortonom Abramovicem, to je čuveni američki diplomata, veoma blizak CIA i okrenu čudak naopako. Jadnici, što onima koji su ovu zemlju bombardovali, skute ljube i ruke im ljube. Hoćemo li da idemo sa Sjedinjenim Američkim Državama? Hoćemo li da idemo sa onima koji hoće da nas unište? Sa onima koji su ubijali ovaj narod? Sa onima koji su rušili mostove? Good afternoon and dobar dan. And Prime Minister Vučić. Dear Alexander, welcome to NATO headquarters. It's really good to see you again. Lele, dedo. Jebi ga.